Hadid kajing shimkia jong ka sarkar jalla halor kajing paunam ka barnihat kum ka wei ka shnong bajabo tam hapur thai badling ba ka hukum jong u commissioner secretary ka balapan mi ha ka kat pratarek ulaber labatha ek bor ka Meghalaya State Pollution Control Board banle ek industrial audit ha barnihat lane ka pollution industrial area banjurip lut ye ki karkhana baro banwan rabyang ye kajing khut kel air hakini kithan kumta menta ka arpotrik ulber ka ne ka tanat kalas dang ye kajing jurip ye ki karkhana ba pher ha barnihat hagani kajing jurip balaya don lang da ka task force jong ka MSPCB ki ba kantup nado ki scientist ki environment engineer ha pa kajing lam u Dr. GH Chermang MFS member secretary ha ka jingedon lang jong uba elsewhere ubade u scientist but ki environmental engineer ki ba kantup nado uba SM uba YF lalu bat uba MTU so mendak sngi dang step kila hiar banjurip shua ya ki pratali ki karkhana ki baju penmi bhai ya katadam jabo berlihat ini kedai haka kawai ni kajing jurip dan monitor jong office jongi kumba pilih hagi news press media ba government kalau serius bahaya kini ka isu jong berlihat kamtam hadin malapa ba berlihat kedai ka ba jabo tam nakalen gal air haka pertai bro kawai Jaga sarkar kalau simkia berlamba ko order bagi yo receive lamba commissioner secretary bahwa hak katrik benai maj lai por lai ke direction juga Meghalaya State Pollution Control Board ban conduct ke industrial audit ke babut air polluting industrial audit te ngini keleng jongi ngi dan lupa ya ka task force bangila form additional lupa kalau dan mentah kumba sistem ya kajimut juga di task force ke babut Ladang ida ni company ki barit baria ki pak one man officer balaban handle kum kini ki issue ki balong major ki balong malwe mla super control ni pak bedaka task force kumbai ni ki task force kita dulu ni ke combine lang bat scientific branch engineering branch bat mga secretary kumbai kita kepada hasil kita kepada satu sudah boleh bala ya ka simdim monitoring te kapor ka baay ngi kalong ka palangkot ako news ngi atay wala kataru marsinyo ay order mata kasi ngi lasdan ako news ngi sa sabi di order tatum di kuat dengan sarkar lada pi pet hagi kubor bami menta lamba ka jing sinkia jong sarkar kali ko assembly bat kumjuru ka jing sinkia jong office jongi ngila persamban ya wat kilati ban pendur ay kani katak lani ka baong barang most polluted in the world. Tinggal persang ban ya krelang bagi counterpart dengan apa Assam. Takumbalong do orang tirang ba badan buram jengi ba la dep tho su menteri rang ba jong ka Assam. Tinggal ban i ngalai i mene kini alai sing ngalai apa press baka ni ka state pollution control board of Assam ru kelas dang ban sim kum kini ke senjam ba sim mengi. Yengi kap dei su ka sen ka patang kong. Ada pipai he press ni he record jengi negi por sigi por ni yai monitor ye gini kamde su mata bak si bagaimana ni kamde su to kompeti men hetani langshan hapo assembly ni gini us bangla dep kham lupa nyau teliti ki industries ki ba wai lead ni ki ba penhen ki kendon ai kat kum ka ai juga erat ta hadeng ka tu katum girul naman ngila pan ai direction ngila pan khang Henry Ondo ki bedu kila comply le ni kila pendeplut ye ke ai ka ba ka office ka kwa ni ha ba ni dia teknik proses ko long dynamic apa ki duna ki bakala ngai direction ngi khang anda kele dia ki beli temata ngai ban ke liang ka sisiliang mo sitai ba asam ke lasdam ting pilih tiba ka ai bangele jointly ngi yo ka resolve ka amia mar bale le dingi le tang mangi le dei le tang maki ngi num po sai ma la ban khang le ti ka air ni ka jing jabo ka tu bra le ta le si hakini ki jing le tre lang ti la ban yo man thia tu so ka ba akan ini jing baru ai gidan kumbak hati lagi di air polluting baru kai la dalam dan ku air polluting ni air pollution control ni PCD pollution control device ngidam sya itu tang ban clear ba la dalam makan haro teng benjing thut ngi pha pen bek chwa kanda la de repair ni pen bek ki saya be bat beli kemudian kata jing clear ban nam dan pungta tumna ada ke jing yang ni kalong ba takun feedback dengan yo negi industries nama kabai training haban pre register ko ban yo ay kata common platform solution no katum ke jing snap jongi ke jing khane kalam ke jing jongi ke power yo ong ba ka electricity le ke bai le kalarem than datang teng ban yo save le di
kumlek di kita buat kan abadan nangi ki pendan kami untuk PCD radio pollution control tang selesai tang dalam pet nangi sipang mulai off kumbe pi naka kapalan karon sedang pinggir let's see sipang nilai pai switch kata ada je ya tengah try le tadi yo ayo ke power ke biang tadi ke bakam lo sustainable let's say tang dong kumbai kata kada kapung feedback Pasok ko mo sa